Sige po. Wala ko mapili. Bado. Doon kay mahali kita doon. Madudubli na ba? Para madali na. Dili, mamaya na. Kay hulus yadi. Ay, akin hulus. Kay palo. Pipre. Oo. Okay. Sige. Opo. Hi, thank you for the thumbs up. Salamat. Salamat sa thumbs up. What do you mean? Good morning. Good morning, Cheryl. How are you? Hi. Hi, Gus Sanders. How are you? I'm fine. How about you? Dako. How are you guys? Thank you. I'm fine. Thank you, Shar. Thank you for asking. Where are you now, guys? Good evening there in US, guys. Morning here in Philippines. Morning. Busy day. I'm in Georgia. Okay. Kana na kay anuhan. Shortan. Come here na. Okay na? $8:30 here. 8:30. Same but morning here. 8:30 morning in the morning. Muhammad, you talk very nicely, but I guess you're upset about something. Upset about something? What do you mean, Muhammad? I'm talking my niece. Maybe that's why you say that. Mapakarin ka mo. Like and share to you. Thank you so much. Like and subscribe. Thank you, Muhammad. I'm from Iran. Nice to meet you. Nice to meet you, Muhammad. Thank you so much for joining my live. Thank you.
Thank you for the subscribe. Sali, kayali. Akin na, kay baliktad yun. Okay. Baliktad ba? Sakali. Baliktad. Asabad. Nice to meet you, Muhammad. Asabad ko, kailan. Hindi nga, hindi man. Hindi ko man. Ang kalait-liit lang eh. Alam mo si mama. Ano ko ba? Alam mo ko na. You from Philippines? Yeah, I'm from Philippines. Ano ba? From Philippines. Iranian loving people, Philippines. Thank you so much. Thank you, Muhammad. Thank you for loving Philippines. Thank you po. Made is pistachio farmer. Okay po. Okay. What means pistachio? Pistachio. Farmer. Pistachio. The very beautiful girl in the world. Oh my god. Thank you. The world. Wow. You're funny, Muhammad. Pamaybay TV. Hello po, Idol. Gandhi po. Hi! Magandang umaga. Like, subscribe, and comment everyone. Thank you, guys, Sanders. You're really very beautiful girl. Thank you, Muhammad. Thank you. Thank you sa thumbs up. Salamat. Thank you sa thumbs up. Thank you so much. Pang dalawang thumbs up na ako sa iyo, ha. Salamat, Pamaybay TV. Thank you po. You single? Single, ready to mingle. Salamat, Pamaybay TV. Salamat po. Salamat sa nag-thumbs up. Thank you for the thumbs up. Hello po sa lahat. Gay po sa inyo mga idol. And God bless you all mga idol. Mamaya, nakisarado pa ang Palawan. Wala pa si mama. Ito dito ang reference number sa Palawan. Ate, may kutilyo. Pistachio, search Google later. Show pictures. Okay. Pistachio. Ako lang kutsara. Hello po sa lahat. Thank you, Pamaybay TV. Salamat. Thank you so much. Salamat po. Yes. Tita! Po. Kutilyo hawalya diyo.
Tiliyohan man. Ako na ang kutsilyo. Para kutsilyo eh. Hanggang lang dito. Ano men? Ito ba ta? Madam. Mali pa ho. Tama na yun. Eh. Iman, sabi mo, tungod mo dito eh. Diin. Hmm. Hindi? Hmm. Ay, dire. Baralagbag mo. Di kasi. Paano sa di? Kayong baralagbag mo. Oh, baralagbag mo. Sayang sa imo dahaw. Ayusan mo na ini ha. Kayong baralagbag mo. Paano? Ayos as. Kayong baralagbag mo. Ate Men! Ah, the nuts. Pistachio. Nuts pala to. Wow. Okay, yeah. It's a nut. Pistachio nut. Mamaya, This sabi ko. here. Ito, tigitik yung isawa. Wow. At din mo. The Uy, pistachio. niyo daw. Ha? Ha? What do you mean? Ikaw ang dahilan ng bawat tibok ng puso ko. Ikaw ang dahilan ng bawat tibok ng puso. Sana all. Sana all. Sana all may tinitibok ang puso. Are you married? How old are you, Muhammad? Bandido ko. Ano.
Panaginip na yun, isipin ang aking puso. You know Philippines? Tingin na yun. At sa bawat minutang salamat sa silent viewer. Sa nanonood, thank you. Ay, nawala bigla. Bakit walang Instagram sa Pilipinas? Meron? Bakit walang Instagram sa Pilipinas? Meron po. Ah, tagi man. Para ka na orange. Ada ko ulit ka. I'm old. Years 32 single. I'm 40 years old. Older than you. 40. Dangerous, dangerous. Dangerous. Mahal. Ano ba yan, mama? Parang sinasabi. You don't know me. You don't know me. You don't know you. Tita! Yes. Pahingi pila ka mabakal ako sa uyagan yun. Goodness name. Bagan ano. Pahingi na. Wala na. Naglabar ka na tabi. Maglabar ka ngon ah. Dali. Kay may muta ka pa. Mabakal ka. Pero mutong ka pa.
Ay, mabaka na. Maayo, kwarta. Why you say that, Muhammad? Dangerous. Dangerous. Lala! Ha? Ano ba? Oh my God. Punasan mo. May umpa. Punasan mo. Kaya makanta kita sa bungto pag. Ay, tira. Ano na nauyagan ng babakalon mo? Sige, ano yun? Sige. Magkano yan to? Basta. Magkano nga? Sabi ha. Magkano yan to? Yan. Hindi ko. Tuda mo lang sa to ang bakal. Ay, sabi ko. Haputa. Pwede ba kita maging kaibigan? Yes, we can friends. Inog sa'yo. Pwede po, Muhammad. 6 pesos? 6 pesos, Ate Mel. Ate Mel. 6 pesos. Henry Kenyanola. Good morning, madam. Pag-shout out from Tribu, Tambacan, Iligan City. Hi! 6 pesos. Hi, Balik ko lang Henry yan, Kenyanola. Kita ko lang yari po. Tama, size yan. Ay, Pag-shout out from Tribu, Tambacan, Iligan City. Hi po! Hi, Henry Kenyanola. Shout out from, from Bicol to Iligan. Talk your father. Yes. I talk my niece. My niece. Dangerous. Dangerous. Just, Thank you, Henry. Thank you, Henry, sa pag-join sa live. Salamat. Nag-vlog ka din, Henry? Dangerous. Salamat. Salamat sa silent viewer. Thank you so much. Thank you po. At sa bawat minuto. What are you doing? Nag-ala ka, insarakat mo na dun ang chinilas mo. kay pasubo sa kuli ate. Diri mo na dapat insara ang chinilas. Kasi dirty yan ang chinilas. No problem. I love you. Easy to see. I love you, ah. Ang mora ng I love you. Binibigay lang. So easy. Sige na. Bam. Sa atin. Dam Tamsak. Hi, Ma'am Kayan Paper. Thank you so much, Ma'am Kayan. Kumusta po? Nakabalik din. Ay, ulit pa. Ha? Ay, ulit pa. Wala na. Pero ang gusto mo, Min. Salamat, nakabalik na din ako kasi naano ako dati. Uy, kaya. Ang tagal kong hindi nakapag-live. Ilang weeks? 3 weeks yata. Min sa email. Say hi. Hi, Kayan Paper. Muhammad, my friend here on YouTube. Si Ma'am Kayan Paper. Say hi.
Dangerous. Dangerous. Thank you. Ang masaya ako na nakabalik ulit ako sa pag-live dito. Malapit na eh. Kunti na lang. Kunting puyat pa. Push pa. Lapit na. Ulit. Kailangan ng a shower. Push pa, push. Kailangan natin ng kailangan ng pasensya, sipag ulit. Pasensya pa, more patient. Tiyaga, effort. Muntik nang bumitaw. Buti na lang, bumalik. Bitawan ko na eh. Sana eh. Salamat, Whitey. Bait mo sa akin. Salamat. Thank you for the thumbs up. Thank you po. Salamat. Lapit na, guys. Wow. Natutuwa na naman sa akin. Whitey, original content yung ginagawa ko. Please lang. Kenpe, how are you? Kenpe, how are you from Muhammad? Kunti na lang, please. More pa. Push pa. Para ma-reach na. Ayan na. Ma-reach na. Masaya ulit ako. Pag bumalik yung monetization ko dito sa YouTube, please. Happy to serve. Charot. Ang dami ko ng dami ko ng plan. I have so many plans. Thank you so much sa silent viewers. Salamat po. Dangerous. Salamat. Stay tuned lang. It helps me a lot. Thank you so much. Hi Muhammad, thank you so much for joining my live. Ma'am Kayam Paper. Thank you. Salamat sa nanonood. Thank you. I'm always go live here now. Kailangan eh. Hope you, Muhammad, can join me here and in YouTube. Thank you so much. I will end live in few minutes. Thank you so much for joining me. Salamat sa pag-join. Thank you, Ma'am Kayan Paper, sa pagpunta. Should I stay or leave the live? I will go live later. Night here. Maybe you can join me again. Can you? Subscribe my channel, Muhammad, for updating if I make a live again. If I go live again. Nice view, Jen Delos. Thank you, Jen Delos. Nice view. Nice view. Where's the view? Dangerous. Salamat. Thank you so much po sa nagpunta. Bye-bye. I will make live later. May edit pa? Sa'yo na.
I will go live again later. I'm always go live. Thank you so much for watching my live. Thank you. Bye-bye. For now, bye. But I always go live again. Thank you so much. Subscribe my channel, like, subscribe my channels and like, and to update my new videos, my live again. Thank you so much. Bye-bye. God bless us. Ay, sayang. May nag-join sana. Thank you. Bye.